دم باش بینرین هجا ده سریده سر سالا و پیروز دکم به هیوین مزن گو سالا 2020 سالا که خوشتر به سالا پار و آرامی لولات ما و لجیهانی بجیبه به از بخیراتنا و دکم دوی برنامه کم ده جحفترنگ دوی سالا نو ده و دچن گرک نو ده جیهانا هنر و آفراندنی امریکا دست پیدکن 34 زاروککی ویتنامی 12 سالیه شیوکاره و نها بهای تابلوی نوی گشتیه 150,000 دلار امریکی به بهره خواه یا هنریا بلند قریب و بالا بازار هنری لامریکا بکشینه و نها آماده کاریا پیشنگاه خواه یا تایبت لگالیریا جورج بریج دکه لگوری رخنوانا شیوازاوی وک شیوازا هنرمند امریکی جاکسون پولوک ابستراکتا دربرینی یا سربسته. هنرمند زاروک یه ویتنامی 34 دمکو جیوی بتنه 6 سال دست به چکرناوینان کرد و ایکم هنری خوب فرود. ده کامن گالریه که هنری هایی من لویری وینه چید کرن جاره که کسک هات و وینین من کرین کیفا من گلک هات لنوکه دجیه 12 سالی دا وینین وین کووکی شوازی هنرمند امریکی نافدار جاکسون پالاک چه دکد گو باشترین ویننه او بهای 150,000 دلار دهنه فروتن. هر وسا گالریا جورجز برجس لباجر نیویورک ده پیشانگه هکا تایبت بو ویننوی وکد. گو برینو که خزاناوی باور ند کرد که ده کارنوی وسا سرکفتی بن. مقد حذر ندکر که روژه کی زوچو پیشانگه هت هبت پیشانگه هکا مزن وکیل گالری نیویورک. ام لوی هوی دانه کو کارن ویل جهانی بلاف بن نبتنین ویتنام. هوی او باوری باندور بکه سر جوان دن این ویتنامه. تایبتمندی و پیشانگه کوی اف تابلو مازم کو به درجه 15 فیتانیه چکری. اوج 4 پاچم برس بکاتیه. من اف پارچه به تایبت جبوه پیشانگه چکر بشی داکا من گوت یمن گوده من پیشانگه کبیل نیویورک من جی گوت کاده وینه که مزم بو چکم من سه مهان کار لسر کر بهای تابلو انوی لگوری مازنی آوان و پرانی پارچان زیده تر دبن هندک نیزیکی 30,000 تا 40,000 دلارانه ویا لی از باور دکم اوی کسایتی خوب بخو آوا کریه و از باور دکم هشتا گلک پیش و چون هنه بکد لی یا گلک بالکش و من گوتی کارن پخلک بهای جیانا کاریویت آفرینه و او کارن وکو دست پیکا جیانا خوب برهمتینت و زور بالکش ام بزانین برو کیوده چد. بهره هنرمند چو دویجی بچیک دا بالا گالریا و کارسازن هنری را کشایه. اولگور نرین رخنوان هنری دبینن کو پاشا روژکا گشیال برسینگاوی و هنراوی دیگه هیتا آستک جهانی و لهمی جهان بلاف بید. لی باجار میلان یه ایتالیا پیشنگه ها جمارک جه برهمی هستین مزن یه هنرا انطباعی و بو اوه شوازا گوگوهری نکا مزن ده هنرا جیهانی ده سردما چرخا بیستان ده سر دست هنرمند نافدار وکو سیزان، مانه، مونه و رینوار گر. ژن لەگەڵ تووتیەکی بچوو گوێنەیەکی کێشراوە لە ساڵی 1970 لەلایەن پێری ئەوگێز رێنیۆر. تابلۆکە ئێستا لە پلازۆریل لە میلان هەواسراوە. ماوەیەکی کاتی درراوە بۆ مۆزەخانەی گوگینهایم لە نیویۆرک. ئەو بەشێکە لە پێشەنگای یادکردنەوەی هونەرمەندە ناودارەکانی سەدەی 20. لەوانە رێنیۆر، ئێدوارد مانیت و پابلۆ بیکاسۆ.
ئەو پێشانگایە نزیکەی 50 شاکاری هونەری بەیەکەوە کۆ دەکاتەوە لە موزەخانەی کۆگنهایم لە نیویۆرک بە تایبەتی کۆکراوەی کارەکانی تانهاوزەر. ئەمانە نمونەیەکن لە هونەری هاوچەرخی دێرین. ئەمەش ئەو کۆکراوە هونەریە بوو کە بۆ کۆگنهایم هات لە ساڵی 1960 وەک دیاری لەلایەن کۆکەرەوە جەستن تانهاوزەر کە کەسایەتیەکی گرنگ بوو لە بەرەو پێشبردننی هونەری هاوچەرخ بە تایبەتی لە ئەڵمانیا لە سەرەتای دەیەکانی سەدەی 20دا. پێشنگاکە چیرۆکی تێگڕای کارەکانی جەستن تانهاوزەر پیشان دەدات کە دروستی کردوون و پاشان لە ساڵ 1963 بەخشی بە دامەزراوەی سۆلمانکەی گوگنهایم. هینریچ تانهاوزەری باوکی گەلەریەکی لە ساڵی 1909 دەست پێ کرد لە میۆنج و ڕایگەیاند کەەوە تەرخان دەکرێت بۆ هەموو ئەو هونەرە نوێ و بەهێز و جیاواز و هاوچەرخانە. لە ساڵی 1920 دووەمین گەلەری لەلایەن جەستن هاوزەرەوە لە لویزرن کرایەوە کە کارەکانی هونەرمەندان وەک پاول سێزنەی تێدا نمایش کرا. کۆکراوەکانی تانهاوزەر بریتی بوون لە هەندێک نمونەی ئەو پەڕی قەشەنگی ئێدوارد مەنی، فان کۆخ، پابلۆ پیکاسۆ کە ئەکرۆکی کۆکراوەی کارە هونەریەکان بوون. هەروەها بتر لە 30 نمونەی دیکە کە هێشتا لە پێشانگەکەدا لێرە لە نیویۆرکە. بە تایبەتی نیگاری فان کۆخ ناسراوە بە چیاکان لە سەینت ڕێمی لە ساڵی 1889دا وێنەیەکە شایستەی ئەوەیە کە کاتێکی زیاتری لەگەڵدا بەسەر بەریت. هەروەها بە پێشکەشکردنی ئەم زانیاریانەی پرۆژەی زیندووکردنەوەی پیشان دەدەین. لە ساڵی 1927 جەستن پێشنگایەکی تایبەتی لە بەرلین کردەوە کە تیایدا وێنەیەکی چیاکانی سەین ڕێمەی ڤانکوڤی تێدا نمایش کرا کە پێشوازیەکی گەرم و گوڕی لەلایەن میوانان و ڕەخنەگرانەوە لێکرا. پێشنگاکە بەردەوامی هەیە تا چەندان کاری پابلۆ پیکاسۆ نمایش بکرێت کە بە تێپەڕبوونی کات بووە بە هاوڕێیەکی نزیکی جەستن تانهاوزەر. بە گوتەی کارلۆڤیل بەڕێوەبەری کۆکراوەی کارەکانی پێگی گۆگنهام لە ڤینس کارە هونەریە ناودارەکانی دیوارەکانی پێشەنگاکەی تەنیوە. ئەمەش دەرفەتێکی باش بوو بۆ میوانەکان کە بیبینن. هێندێک کاری نوێژەنکردنەوەی بەرچاو لەسەر چەند وێنەیە کراون کە هێندێکیان ئەڵەی نوێن و بە زەحمەت هەست بە دەستکاریکردنی وێنەکان دەکەیت. ئەوە مایەی خۆشحاڵێکی زۆرە بەتایبەت بۆ مێژوونووسانی هونەری. بۆ ئێمەش هەر خۆشحاڵیە. لە ساڵانی 1920کاندا قەیرانی ئابووری جیهانی و سەرهەڵدانی نازیەکان کاریگەری کردە سەر کارەکانی جەستن ئەوەی کە چووە پاریس پاشان بۆ نیویۆرک. لە کاتی جەنگدا هەندێک لە کارە هونەریەکان لە ناوچوون بەڵام ژمارەیەکی بەرچاومانەوە هەرچەندە جەستن گەلەری دیکەی نەکردەوە بەڵام درێژەی بە کارە هونەریەکەیدا و بە کەسایەتیەکی ناوداری هونەری دەناسرێت. پێشنگەکە نزیکەی 100 ساڵە لە مێژووی کاری هونەری لە خۆ دەگرێت کە نزیکەی 20 هونەرمەند نمایش کراون. هەروەها جەستن تانهاوزەر بە پێدانی ئەم دیاریە بە نرخا بۆ کۆگنهایم خۆی لەو بارەیەوە گوتی هەز دەکەم سەرجەم وێنەکان بەیەکەوە بەسترابن و تاڵەپەتێک بەنێو وێنەکاندا تێپەڕ بێت و پێکەوە بەستی بنی. جاکاتێک کەسێک بەنێو پێشەنگاکەدا گوزەر دەکات هەز دەکات مێژوو بۆی دەدوێ. نمایشی کۆکراوی کارەکانی جەستن تانهاوزەر هەتا یەکی ئازاری ساڵی 2020 لە پلازۆریل لە میلان بەردەوام دەبێت. لێ هۆڵندا لێکۆلینێک تایبەت لەسەر بەرهەمێ هونەرمەندی رووسی فەرەنسی مارک شاگال دەرکەتیە. شاغال یەگۆ شوونەکە پر تایبەت دهونەرا هەفچەرخا نوژەندە گرتیە وەکو هۆستایەکی پسپۆر. ئەڤ لێکۆلین ڕۆنیە دەدە سەر تەکنیکا شاگال و ڕەنگێن گۆ بکار ئانی بوو دهونەرا خودە. هونەرمەندی رووسیە فەرەنسی مارک شاگال تەوایا کاری خویە هونەری بە 8 ڕەنگان پێکرد ئیناد. ئەوە هاتە ئاشکراکردن پشتی ji gundê xwe ya Rûsya berê xwe kiriye Parîs û Nîyorkê. Di nav vê jûrê da li mûzexana Stedelijk li Amsterdam baştirîn karê hunermendê hevçerx Şagalî hene. Di pêdaçûn û xwendineka 5 salan li mûzexana Amsterdam li ser 9 tabloyan xuya kir ka çawa Şagalî têkelî di navbera hunerê Kubik yan jî çargûşa dûca ofyovizm bi awayekî hevçerx durist kir. Di lêkolînan da li ser tablûyên Şagalî ku perok û sîramîk û reng bi karînay diyar kir ku li dema temaşakirina karê wî li bin çira ya tîşka jêr sor xuya kir ew ê bi tinê 8 reng bi dirêjahiya karê 35 salan bi karînaye. یەک ji tiştên ez heybetî kiribûm ewî reng zor kem bikardînan. Tenê 8 reng di 35 salan da bikarînan. Tablûyên Şagalî têkelbûn ji rastiyan û efsana bi şêwazeka seryalî ta radekê wekû tiştên xeyalî bûn. Diyek wan tablûwan da kemancejenek û perûkeka sermêziya seyranan têdane. Lê ev ê çîroka xwe ya taybet heye.
was a story that his fiancée Bella جیروکێک هەبوو دەستگیراوی بێلا لە رووسیا مابوو لە دەما شاگال لە پاریس. ئەوێ وەک دیاری سەرمێزەکدا بووە نەخشەیەکە تایبەت هەبوو و دیاریە بێلایە بوو شاگالی. کار شاگالی زۆر بالکێش بوو bi şêwaza bikar înana firçarengî û pêrkirina valahiyan ku ev nû hata aşkira kirin. and what ئەم حیبەتی بوون ku em bibînin dirbên fircê ji 1 سنتîmetrê mezintir e heta digel tabloyên mezin. Şarezayên Mûzexanê dibêjin encamên lêkolînê dêbihayeka mezin bû dîroknivîsên hunerî li seranserê cîhanê hebin. Bi taybet ewên hez dikin karê huneriya seda bîstê naz bikin. Yek ji karên şagalê ewên pêdaçûn li ser hatî kirin, tabloyeka wî bû digel heft tila li sala 1912 hatibû durist kirin û tabloya Lamodin Otreno ya sala 1947. Di vê pêşengehê da ya bi navê Şagal, Picasso û Mondrian heşt tabloyên şagalî têda bûn. Em diçin Herêma Kurdistanê li ba hunermenda şêwekar Şerîhan Yûnis got ji bajarê Kelare û ji zaroktiya xwe ve hunera şêwekariyê dike. Li gorî wê got ev huner bûye dergehekî fire ji derbirîniyên wê re. Rêbaz Mecîd serdana wê kir û ev rapor ji me re amade kiriye. ئەو خانمە وێنەکێشێکی گەنجە. شریهان هەر لە منداڵیەوە پەنجەکانی ئاشنایی وێنەکێشان بوون. ئێستاش وەک وێنەکێشێکی سەرکەوتوو بەردەوامی بە هونەرەکەی دەدات لە قەزای کەلاردا. هونەر خولیایەکی مناڵی منە. دیارە لەگەڵ گەورەبوونمدا من زیاتر برەوم بە ئیشەکەدا لەبەرەوەی کە حەزم لێ بوو هیوایەتێکی مناڵیم بوو. ئەویش کاتێک چوومە پەیمانگای هونەرە جوانەکان و پۆلیسیم تەواو کرد لە پەیمانگاشەوە لەوێشەوە چەند لە ڕێگەی کۆمەڵێک هاوڕێمەوە من ئاشنای سنتەری گەنجان بووم. ئەو قوتابخانەیەکی تایبەتی بۆ ڕێڕەوی هونەری خۆی هەڵنەبژاردووە و سوود لە هونەر دەبینێت وەکو ڕێگایەک بۆ دەربڕینی دنیای ناوەوەی بەدەرەوە. زیاتر حەزم لە ئیشەکانی ڤانکوخە. ئەویش لەبەرەوەی ڤانکوخ زیاتر لە ئیشەکانیان ڕەنگی شین بەکارەهێنێ ئەویش کە شین هیوایەتی منە و گڵۆبە ڕۆژەش کە ئەویش هیوایەتێکی ڤانکوخ بۆ دیسانەوە منیش زۆرم حەز لێتی لەبەرەوە پێم خۆشە زیاتر ئیشەکانی ڤانکوخم زیاتر بەلاوە جوانە. بۆ هەر هونەرمەندێک هونەر پەیامێک هەڵدەگرێت. شریهان لە ڕێی چەندین کاریەوە لە ڕابردوودا ویستویە ئازارەکانی ژنان لە کۆمەڵگادا پیشان بدات. من حەزم لێ لە ڕێگەی تابلۆکانەوە ئەو ئازاری کە ڕوبەڕووی ئافرەتە بێتەوە بخەمە سەر تابلۆکان لەبەرەوەی ئێمە لە کۆمەلگایەکین زۆر تووشی کێشا بینەوە زۆر ڕوبەڕووی قسەی کۆمەلگا و کللتور و دابوونەریتە بینەوە من هاتووم زۆر جار لە ڕێگەی تابلۆکانەوە ئەم ئازارە دەرئەبڕم. ئەم خانمە شێوەکارە پێی وایە ئەو سنوورانەی کۆمەلگا بۆ هونەرمەندێکی ژنی دادەنێت دەبنە لەمپەر لە بەردەم دنیای هونەریدا. کۆمەلگا ئەگەر هەر تۆ بتەوێت دەست بە هەر ئیشێک بکەی کۆمەلگا ڕێگریت لێکە ئەگەر تەنانەت ئیشەکە باشیش بێت کۆمەلگاکان و ئیشێکی پێ قبول نییە بەڵام منیش تووشی لەمپەر هاتووم زۆر تووشی کێشە هاتووم مەسەلەن تابلۆیەکم دروست کرد لەبەرەوەی لایەک لە کۆمەلگاکە پێی وا بوو کە ئەمە کێشەیە بۆ سەر ئەخلاقی کۆمەلگا من لە بەهۆی ئەو تابلۆوە تووشی قسەلۆکێکی زۆر هاتم تووشی ڕخنەیەکی زۆر هاتم. سەرڕای هەموو ئاستەنگەکان شریهانی وێنەکێش لە ئێستادا بەردەوامی وە هونەرەکەی دەدات و هەوڵ دەدات لە ڕێی کارە هونەریەکانیەوە دەردەسەری مرۆڤەکان پیشان بدات. ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا قەزای کەلار. هەردوو هونەرمەندên سوریالî yên navdarînê Margaret û Salvador Dalî di pêşengehekê de li Brukselê berhemên wan tên bahevdû û şêwaza vê tevgera hunerî ya bi navê Suryalîzm nîşan didin. Bêçawa her du hosteyên xeyal û ramanên bêsînor kirine nîgar û wêne. Di dîroka hunera nûjin ya serdema çerxabîstan de her du hunermendên Suryalî Rînê Margaret û Salvador Dalî berhemên pir balkêş afirandine yên gol ser xewn û sawirên dervî kontrola mejiyê hişyar ava dibin. Mozexana Royal yan jî Mozexana Qralî ya hunera ciwan li Brukselê pêşengeheke taybet ji her du hunermenda re li darxist. Bêtir ji 100 berhemên her du hunermenda di vê pêşengehê de tên nîşandan.
لگوری ریوبری موزخانه مایکل دراگویت گو افجارا یکی برهمی هر دو هنرمندان لبروکسلیتین نماشکرن. آرمانج دیار کرنه کو یک باندور لسر یادی دکد یک هندک تشتان نیشانی یندی دده حز دکد چیروکا عشقی بیجه عشقا دناو برا واندا کو چاوری نت کرن حش هفدو بکن اوا هزرین جدا هنه هر یک بسر جهانکا جدا بیا کو کاوانج یک جدایه و پرورداوانج جدایه. ایجای گوتنه گوشیواز یانجی تفگر سوریالیزم ده سال 1924 ده لپاریسی هات دامزراندن. به سرکشیا هلبستوانی فرانسی اندری بروتون به مبست رزگار کرنا مجی هشیارج کنترولو ریدانا در برینین و شارتی و رازایی دهشه مروفانده. افتفگر و شیواز بالاگل هنرمندین اوروپی و یه جهانی کشانده بون و بنگه که شورشگری دو هنر جهانی ده و هلبستی ده تاراده که ده سیاست جواکی جی چه کربو. ده سال 1929 ده ماگریت و خانما خواه دانا مالا دالی لإسپانیا کرن و دما یکی بو گوهر دو هنرمند هفدو دیتن لیبلی هر یک جوانا بریکه و چو. دالی یه 25 سالی بود ده پاشروجی ده ده بستیر که نافدار ده هنرا ناف نتوی ده لیل پیوی ماگریت حتی ناس کرن. اف جوازیات ناف هر دو هنرمند داده گشبینه که تایبت دا تفگرا سوریالی. تا روژا ایرو هینا جی باندورا سوریالیزم لسر جواکی هیا جبر کو او میکانیزما کاری مجی دیار دبا و چاوا بیروکا دهج دا چه دبن و داویه دبن برهم بیکو مجی وانا کنترول بکا او هر دم ریکک باش بو جبو ناسینا رامان و هشمندیا مروفان و یادن پیوندیا بخیال و جیانا راستقینه و هر دو هنرمند لکیلکا هفن دوی پیشنگاه تایبت ده گوتا شباتا 2020 بوی بردوام بکه برهمین وان ننیکک زلال و رونه جه سربورا سوریالیزمی و کارودانا وی لسر هنرا هفت چرخ یانو جن یادنی جی دیار ده گوهینا نرخی هنرا ریالیستا سوریالی ده جیهانا مرووان ده بلندو رزگرتیه. دیار جلال رشید نویسکارکی گنج لدهو که دجی چند رمان و چیروک نویساندیه و چاپ جی کریه او دبن باندورا با پیر خود دست به نویساندنی کریه سلام بالای سرداناوی کر و جمره اف راپورت درباری ویده آماده کریه. دیار جلال رشید ناسیار دیار اردنی اجداگ بوی 1987 القضا سمیله هر جزاروکینیا خو حزاوی سرنویسینا چیروک بویه لید گنجاتیا خدا دست نویسینا رومان کریه و دو رومان چاپ کرینه بناو آترا و ایوا و رومان آترا یا ای که 3 جاران چاپ کریه و جوان رومانانه ینجلای گنجان و هاتی خواندن و حس کرن دیاری تاکنو که 6 برهمین چاپ کریه هنه چه بنویتن مروف زاروکینیا خواست دانیتن که تشتگید مروفی دا یه های پیت مروف در ببریتن لی در بریناوی جی پیت بیب تشتگی که حتی بهت در برینه او مروفی هایو مروف شیطن گوهرینه که باش تیدا بکتن از اینکه شوانا بوم من دا پیره که هبو همیشه وان چیرو بو من دگوتن پشتی دا پیرام چوه بر رحمه خوده بیدمی والاتی گل دفن پیدا بو از برف پرتوک خانه چون من پرتوکت کرین او چیرو که من بیان چیرو که دست خواه بیمه تماما خواندین و روز با روز یعنی من حس بکر اشیم تشتگی بنویسم از نظام چبو مد نویسی لی از نظام تشتگی مد نویسی حوالت من نشیام بنویسی نوی جی من بچی کاتیه دا دما من چیروک نویسی پاشین کا شعر پاشی حتی من پخشان و من نویسی چیروکا درش من نویسی جی من داد چیم بمتر 25 سالی دا و 20 سالی دا 18 سالی دا مروف پتر لیگریانه ده مروف نزانید که مرد شیطن ابداع چه دشتی دا کتن بله دماهی که مسح کرده دم از گشتی ما رومان نویسی ما حس بگر دهاتوی ده از دشیم پتر سرکفتن او رومان نویسه که اینم پتر یا جارا از ناویل دیف کارکتر خود هل بجیرم جاران یک جار کارکتر سرکی او بوم ناوی گله گرنگه بونمونه ایوای اشیم بجمتا 20 ناف پتر من هل بجارتن پاشی دماهی که مسح کرده وی نه وی که چه و من خیال خدا چی که کیش ناف دی پتر شجیوی بیتن جبروی چند ناو ایوا کو ناوی که عبریه
آت بنکوگا خدا و هر واسا رمانه آنکو جیان پدر اف ناوه نزیکی ویبو ناوه آتراج هر واسا بو من يعني گلک هولدان حتی از بنویسم در رومانا آترادا کارکترین سرکی یندیاری سروشتینه وکه دار، بر، کانی، آسمان، گیانور از ایک شوانا بوم بچیکاتی خوشی از گلک هزار تیج بوم بو سروشتی جاران من هزار گلت بلگادات کردن دبیتن هندک تشتل گل الاردی هبان هندکا پهن لی دامان بس از گلک مایتی کر بوم بوان دورا دبی جی بو زارو کینیا مزدوریتن کو از الگندام ازم بوم ناف دارو باران دا هر وسط ناف کانیا دا ناف دنگن بالبلادا باس تشتين جيانور من جلك ديتن دبيتن تأثير هندي سر من ما بيتن كحتانو كجيش طرحا من ياد زارو كينيه ده در رومانا اترادا قهرمان رومان نامه که بو خوشتویا خود نویسیتو تعداد بجید او روجا مزانی تو برندکان حزب گریام ناکی مبریاردا بنویسینه بو تبگریم جی کرم آخوا اوه گریامم بخینه سلام بالایی دنگ امریکا دهاک کما شانو یا باجار آمده خباتین خواه بزوری دکه جبر روشا سیاسی لترکیه گوباندوره که نیینی لخباتین هنری کریه لبله او دی سانیجی برهمین خواه پیشکش دکن لگوری درفتین گو بدست وان دکه خجیجا فرقین سردانا کومیکر و جمره جا آمده او راپورت آمده کریه لیستکن وکی هاملت نخوشی این کلاسیکین جهانی وکی چند لیستکنده لشانوی باشر آمده با اوای که سرکبتی هاتو بو پیشکش کرن دمر بری هدف دار گلک لیستکن کردی هاتم پیشکش کرن فستیوال هاتم دارخستن پیشبرکا تکستا شانوی کردیشی هاتم دارخستن لب هاتنا قایومان همی درفت اینج بو هلبراندنا بر همین چاندی جدست هاتن گردن بعضا شانوگرین کردنها به درفتن خواه دشارت زحمت ده لحولکا بچوک هنر خود دومینن شانوی باشر آمده دگرتو نبونا درفتن ساله سه حبلیسکا با آوه که سرکفتی پیشکش تماشوانن آمده هروسا باجارن کردان دکه در هنر شانوی باشر آمده رکنتینگونه که او بحثا سرحاتیا شانوی باشر دکه شانوی باشر آمده لسالا نوتی دا با آوه که پروفیسیونل ولبه یکی من جارد 1030 دا دیسکه که کرمانجی که رپرتوار خواه او جی لیستکا مراتان مونگان یا بناوی تازیه هواری بناوی هواری هاتوار گراندن حتی 2010 هر سال بده زمانی بکردی و ترکی رپرتوار خواه واگر 2010 شونده حتی 2016 بتنی بکردی رپرتوار واگر فلیا حاملت راست ولا بیاین ساقه حامد هستی پوزر باوه طرف زوجه خوارتی میرزا برگون کل میرزا دایفویسه هن لیستیک ام بجم کرمانجی و هن لیستیک بزازاکی داتن آماده گیرن پشتی که قیوم هات دستان سر شهرداریه مجی وک شانوی باجر آمده اف در وقت جیک تایبت سر بخواه آوا کر نزدیکی 3 ساله جی خواهد خواهم نفر بردام دکم. شانوی باجر نه به 15 اندامان به هول اکا بچوک به دلسوزیک مثلا کار خود دومینه. وجی یعنی نه پشکریه بیشتر سازیه که یعنی ابداش برگم سر بخواه تنیم پشکریه گل ابداش سر پیاده مینه. رکنتین داده خویا کرم کو در فتا نبونا جی پیشکش کرنه آستانگیه کر پیش تماشاوان و شانوگران. هر لیستی که ما کوام بردلیزن یعنی هیچ لیستی که ما به والا درباس نبیه یک جکی والا جد درباس نبیه. گیشنا تماشاوانا وی آوای دو پروبلم جهلا آبوری باش بو شانویا تایبت اف پرسکری که یعنی جبر کو ام بجن لیور بازک خبات کاری به شانویا نه رکنتین بحث آستانگین پیش شانویا کردی جیده که ده پروبلم گرین کنه که بتنی پشکریه تماشاوانا او انجام در ناکن مثلا یک جه آواهی یا دویمین جه پرودکسیون آماده کردن لیسکی که ام بجن پرسکری که جدا جه نه یعنی نافخوی ام بجن مثلا وک جهلا تکسین یعنی شانویا کردی مثلا بشین روزانه مثلا یعنی زودنای نویساندن جهلا لیستکوانی وام بشین جهلا پرورده وام بشین هجای گوتنه کو دده مره بری هدف ده 2008 حتی روزامه فستیوال شانویا کردی لدار کرد تا اینکه قیومانجی جبو دوام کردن فستیوال نبو آستن کو 3 ساله لوی هولا بچوک فستیوال دوام دکه
یک شکایتکار شانۆیا کوردی مەحمەد ئەمین یاڵچنکایە ji nexweşiyeka giran sal û nêverê emrê Xwedê kir ku rûknetîn dibêje Mamoste Emîn ji pişta şanoya Kurdî çû. Şanoya Bajêr a Amedê bi salê sê lîstikên Kurdî ji bo çanda Kurdî xizmeteka mezin û valahiyeka kûr dadigire. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Li İstanbulê pêşenga hunermend Ehmed Guniştekîn ya bi navê Oda bîranînan vebû. Di vê pêşengehê de Guniştekîn berdewamiya şêwaza xwe dike got ew gelek alav û keresteyan têkelî kevala xwe dike got dixwaze şêwazeke hevçerxî ava bike. Min botanî serdana pêşengehê kir û ev rapor ji me re amade kiriye. Pêşangeha hunermend Ahmed Güneştekîn li İstanbulê vebû. Pêşangeha bi navê Odeya Bîrê bûyerên dilsûz û xemgîn yên sed salên borîn yên Tirkiye tîne berçavan. Komkujiya Roboskî qedexeyên li ser zimanê Kurdî, dijberiya li ser Kurdan û gelek bûyerên dinên di dîroka Tirkiyeyê cih girtîne hene. Güneştekîn gelek pêşange hem li Ewropa hem jî li dewletên cuda cuda vekirîne û piştî 8 salan careke din pêşangehekê li Tirkiye vedike. Roboskî qetiyamekî pir mezin e. Ji bo Kurdarê gelek tesîrayê gelek belkî bi hezar sala ew tarîxa Kurdarê were ditin yani ji min re jî hiqas tesîrayê gelek mezin e. Her sal ser Roboskî muhakkak temakî min amade kir. Belki Kurd zêde tiştê me dikir, belkî fêm nedikir ama dinyayê de min gelek nişanda vankare. Her wiha Güneştekîn divê pêşangehê de balkişandiye ser şerê sala 2015 yê di navbera PKK û artêşa Tirk de ji. Ez hunerê xwe de em tiştê ku ez karê dikim bêjim kîja ew ji min re parkê zehmet ama li pey min ew heye ew enstalasyona tune bû yoktu bizde yani tune bû ew ser Sûriye Nuseyvîn Şirnexê wadera servan hendeka wan bajara Firakê serwaya ya wef ji bo Roboskî 100 sal Türkiye'de zulma hatiye dîtin servan enstalasyonê çekiliye. Li aliyeke din hunermend Güneştekîn metafora masiyan jî gelek bikaraniye. Ji aliyê İstanbulîyan ve rastî eleqeyeke pir mezin tê û ev pêşangeh de heta 26 Rebendanê vekirî bimîne. Min botanî, Dengê Amerîka, İstanbul. Bînerên hêja li vir em giştin dawiya bernama xwe ta bernamak din û gereke nû di cîhana hunera ciwan de bimînin di xêr û xweşiyê de her şad bin.